Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukunda kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhereye igenera ku migabane y'amakungu ya kure abaye mu karere k'ibiyaga binini. Eka namwe muhereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi makomene agiye atandukanye. Igenekerezo rya 21 ntwarane na 20 tugarukanye amakuru atosoye abayatojwe n'abamenyesha makuru bacu baherere ijya nino cyane nka mwaje gupyonda sabane kutarabikora amanuka munsi video racubona ijambo sabane upyonde ko racubona akazojyanye ne upyonde ko amatuje tubana n'amakuru tukugezaho kurimbanesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yacukumbuye n'abamenyesha makuru bacu bibanga baherereye ntare rushatsi baherereye Gitega hose mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu c'u Burundi makomine agiye atandukanye bagatara amakuru akomeye cyane tugenda tubagezaho. Si ibyo byonyine nubwo twibanda mu gihugu c'u Burundi mu makuru agenda yibanda mu gisata ca politique, twibanda no museruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho turebera bimwe na bimwe biri kugenda bivugwa muri iki gihugu ndetse sinaho honyine yewe tureba no mu karere k'ibiyaga binini Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi ndetse n'ibindi ibihugu tukarebera hamwe amakuru yagiye asohoka ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko tukarebera hamwe n'intambara uko imeze muri rusange, dore ko amakuru yacu n'ahandi wayasanga usibye honyine kubera ko amakuru yacu arihariye kuko ni amakuru yo mu gisata ca politique, ni amakuru aba akomeye cyane utasanga ahandi ndetse ni amakuru dutara mu buryo bwihariye butandukanye n'abandi bose. Ni nayo mpamvu tubabwira ko ari aha honyine rudende tukugezaho amakuru yo mu gisata ca politique ndetse tugenda tubagezaho na amakuru y'uruhererekane. Tukaba dukomeje kubakengurukira inshuti banywanyi kuko dukomeje kubana mu makuru y'uruhererekane dukomeje kugenda tubagezaho vya misi yose. Munyemereye twakwihuta cyane tukareba ku makuru tubazane na amakuru akomeye cyane mu by'ukuri mugabo anababaje. Biri kuvuga ko Floriane IRANGABIYE murabizi ko ari umumenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi uherutse gutabwa muri yombi ngaha IGITEGA mu buryo bw'amaterere, mu buryo budasobanutse ndetse byanatanzwe n'itegeko rikomeye cyane n'umukuru w'igihugu General Major Evaristo Ndayishimiye. Amakuru tubazaniye ni uburyo ahagaze muri gereza. Biri kuvuga ko uyu Floriane IRANGABIYE yaba yitabye Imana ngaha mwibohero nubwo byagizwe ibanga. Ni mu gihe hashize iminsi umuryango dutangarije amakuru akomeye cyane bivugwa yuko uyu nguyu yarembeye muri gereza bivanye n'ubuzima bwaho bubi, ubwo nabifungurwa ndetse n'amazi meza ndetse n'indwara zigiye zitandukanye uyu mukenyezi n'ubundi yarafise. Ni amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko umugwa mukuru wa politique hano IGITEGA mwibohero rikuru rya GITEGA birakomeye rero ngaha kuri Floriane IRANGABIYE. Aya makuru adushikiye nubwo leta itari yayatangaza. Ni byinshi turavuga kuri urupfu rwa Floriane IRANGABIYE dore ko rwamajije gutangazwa ndetse ijya nino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ahangaha, usibye ko mu gihugu c'u Burundi byagizwe ibanga rikomeye cyane. Murabizi ko ahangaha agateka kazi na muntu katubahirizwa habe na gato, aho turarebera hamwe icyo ari kuzira. Ni nyuma y'iminsi n'ubundi uyu nguyu ataka kagwaye akeneye kujya kwivuza. Ni mu gihe kandi byavuzwe amakuru akomeye cyane yuko uyu nguyu yafatwa nabi muri gereza akubitwa n'igipolisi. Nibyo ngibyo rero Burundi News TV yabajije umupolisi umukuru wa polisi hano IGITEGA agasubiza aciye amanga avuga yuko n'ubundi ngo ahangaha bafashwe neza. Ni amakuru akomeye cyane rero tugiye kugarukaho ndetse si ibyo byonyine turagarukaho, turajya no hirya no hino. Muri make ni amakuru menshi tugiye tubafite yiriwe acacarana ku mbuga nkoranyambaga ndetse tukanyarukira no museruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tukareba amakuru akomeje kuvugwayo. Ni menshi tubafite haba ku mutwe wa M23. Biri kuvuga ko umutwe wa M23 wirukanye abasirikare ba leta FARDC bakirukanka bagakuramo akabo karenge. Ni amakuru akomeye cyane rero tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido kandi mugabo ababaje abarundi bose haba bari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu. Ni amakuru tugiye kugarukaho n'ubundi dusoma ku bitangaza makuru. Munyemerere rero twakwihuta cyane tudatebye tukihuta tugahera kuri iyi nkuru n'ubundi ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, tugahera kuri iyi nkuru ibabaje cyane mu by'ukuri mugabo iri kuvuga ku mumenyesha makuru Floriane IRANGABIYE, ku mukenyezi wari umumenyesha makuru watawe muri yombi
agakatirwa imyaka 10 mu gihome ngaha mu Burundi. Mugabo amakuru yaciye amenyekana n'ubundi bimenyekana yuko uyu nguyu yazize amaterere ndetse n'ibitekerezo bya politike nk'uko bamwe bagenda ababivuga. Nahangaha rero amakuru yatangiye kugenda amenyekanira ko Floriane Irangabiye yatawe muri yombi mu gihe igihugu cy'u Burundi cyamenye neza yuko uyu nguyu atembereye igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bikaba biri kuvugwa yuko n'ubundi iki gihugu gisanzwe gifitanye amakimbirane n'igihugu cy'u Burundi. Bikaba bivugwa yuko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yahise ategeka igisirikare ndetse n'igipolisi abakuru bakirongoye yuko bahita bata muri yombi uyu mumenyesha makuru. Ni mu gihe nawe ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo kugambanira igihugu ndetse no kwifatanya n'abanzi b'igihugu mu guhungabanya umutekano wa bene gihugu. Ni amakuru akomeza kudushikira, ariko amakuru dufise ngaha ni amakuru atari meza ndetse atarashimisha buri umwe. Nuko biri kuvugwa yuko uyu nguyu yaba yitabye Imana hano mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni amakuru akomeye cyane ndetse ni amakuru utasanga ahandi. Bikavugwa yuko nk'uko umuryango we waciye ubitangariza Burundi News TV, umunyamakuru wacu rero ngaha Igitega, dore ko bamutangarije amakuru bavuga yuko Floriane Irangabiye kuva yafungwa mu by'ukuri ubuzima bwe butagenze neza, kuko ngo yahise ataka ingwara zigiye zitandukanye harimo iz'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Floriane Irangabiye yasanzwe afata imiti n'ubundi ivuye kwa muganga. Bivugwa ko yahise agera hano muri gereza ahita ayibura, ari nacyo cyatumye n'ubundi akomeza kuremba. Nta makuru akomeye cyane bakomeza kugenda abadutangariza. Biravugwa yuko rero ahangaha kigera muri izi gereza yafashwe nabi ndetse agakubitwa abazwa byinshi, ndetse nawe ubwe yatangarije uwo mu muryango we yuko bidatinda ko ashigwa ku muriro agatwikwa kugira ngo atange amakuru y'ibyo yagambanye n'abanzi b'igihugu, dore ko badatinya no kumutwerera umuhari wa Red Tabara. Ibyo byose akaba ari kubishinjwa ariko ku giti cye nk'uko yisobanura, akavuga ko ibingibi ari ibinyoma bishingiye kuri politike. Bari kuvuga ko yaba afatanya n'aba banzi b'igihugu. Ni nyuma yuko kandi uyu nguyu Floriane Irangabiye hagaragaye amafoto ku mbuga nkoranyambaga yifotoranyije n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyir'icyubahiro Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Bikavugwa yuko rero igihugu cy'u Burundi cyahise kimushyira mu kato, bivuga yuko ari kugambanira igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yadushikiye biravuga yuko nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ubundi ari we watanze iri tegeko ryo guhita atabwa muri yombi ku maheherere ari aho. Twaganiye n'umuryango we ndetse tuganira na polisi ya Gitega ubwo yatugezagaho amakuru. Polisi ya Gitega yahakanye ivyaya makuru, ivuga yuko ubuzima bwe bwifashe neza. Nyamara amakuru akomeye cyane nuko uyu nguyu ngo ashobora kuba yaritabye Imana kandi bikagirwa ibanga rikomeye cyane, dore ko abo mu muryango we nk'uko bagiye babitangaza bavuze ko ubu ngubu batemerewe kumusura habe na gato, ndetse niyo bagejejweyo bamuha ubutumwa ndetse ntibabumwihere, bakaboha abapolisi ba hano Igitega bakabumushikiriza. Ni amakuru n'ubundi dukomeza gutangarizwa n'abamenyesha amakuru ndetse nabo mu muryango we, bakavuga yuko badaheruka kumuca igera, bavuga yuko badaheruka kumubonesha imboni zabo aho afungiye, bitazwi neza uko ameze. Gusa umumenyesha amakuru wacu w'ibanga ndetse n'amasoko yacu y'ibanga atumenyesha amakuru yuko Floriane Irangabiye amaze icyumweru cyose amagara ye atifashe neza nk'uko umenyesha amakuru wacu yagiye abidutangariza. Ni amakuru n'ubundi dukomeje kugucukumbura ndetse n'ubugizi bwa nabi bukomeje kubera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko ahangaha hakomeza kubera iyicwa rubozo ndetse n'agateka kazi na muntu kagenda gakendebera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko Loni muri raporo yashyize hanze z'ibihugu bitabarizwamo uburenganzira bwa muntu iki gihugu cy'u Burundi cyajemo
ndetse na ruswa iri hejuru, ndetse Loni ndetse n'akanama gashinzwe umutekano ku isi ahangaha bashimangiye bavuga ko abakuru b'igihugu cy'u Burundi harimo General Major Evariste Ndayishimiye nk'urongoye igihugu cy'u Burundi n'ubundi perezida w'iki gihugu, dore ko yashinjwe ruswa ikomeye cyane, bikavugwa yuko ari nawe utuma igihugu cye gikomeza kujya inyuma ho gutera imbere. Loni ni amakuru akomeye cyane igenda igaragaza ngaha mu gihugu cy'u Burundi ivuga yuko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baherereye hanze y'igihugu cy'u Burundi, haba bari mu buhungiro ndetse n'abadiaspora b'abarundi bagenda bavuga yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi agateka kazi na muntu ari nako, ndetse basaba Loni ndetse na Human Rights Watch ko yahanga amaso ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko rero ngaha kuva General Major Evariste Ndayishimiye n'ubundi yayobora iki gihugu cyahise kibura umudendezo ndetse n'umutekano, dore ko bashinja bavuga ko abatutsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakomeza gukorerwa ihohoterwa. Ni amakuru n'ubundi dukomeje kugenda dukurana mu gihe byamenyekanye yuko FDLR yageze ngaha mu gihugu cy'u Burundi hano mu ishamba rya Kibira, aho iri gukora imyimenyerezo ikomeye cyane n'abasoda b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC, ubwo n'abasirikare ba Tshisekedi. Abangaba n'ubundi bakakomeza kwivanga mu bikorwa by'iterabwoba ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Rero bakaba bagaragaza abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi baherereye hanze y'igihugu, bakavuga yuko rero iyi FDL ndetse n'ibitekerezo n'ubundi bya nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikomeza bikandamiza bamwe bishyira imbere urwangano ndetse no kwica bamwe mu maherere ndetse no kuba abafunga bamwe babaziza ubusa. Bakavuga yuko bitazatinda rero ahangaha ko hakwirakwira ingengabitekerezo ya jenoside. Ni mu gihe uyu Floriane Irangabiye agifungwa, abanyepolitike n'ubundi bagiye bagaragaza ko uyu nguyu azize ubusa ndetse azize ko ari umututsi kazi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umututsi kazi ngaha akaba ari umuziro, kubera ko iyo ukoze mu nzego za leta cyangwa se bakagukekaho amakuru atari meza cyangwa se atari nayo, uhita utabwa mu ibohero bikomeye cyane. Rero abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hafi kuva itangura ry'umu perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, nuko ahangaha mu myaka itatu iheze inarengaho gato n'ubundi nta mahoro yabaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hakomeje kugenda havugwa umutekano muke, haba muri ntara ya Kibitoke ndetse na Kirundo. Bikavugwa yuko ahangaha hakomeza kwivanga abicanyi utamenya aho bava, ndetse n'ihohoterwa rigenda rikorerwa abakenyezi ndetse na bene igihugu, nk'uko amakuru agenda adushikira agenda atugeraho. Ni mu minsi yaheze ku munsi wahariye abakenyezi ku isi hose, nuko byatangajwe ko nyuma y'uko uyu munsi uba hishwe abakenyezi bagera kuri 5 ku maherere ndetse leta ikabireberaho. Ni mu gihe abarundi bari ngaha igitega ndetse no mu gisagara ca Bujumbura bakomeza kugenda bavuga yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi bambaza na leta ndetse n'inzego z'ibanze n'amakomini agiye atandukanye, bagaragaza ihohoterwa riri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko ribarembeje ndetse ribagejeje ahabi, leta ikavyikiriza ariko ntihagire ikintu ibikorwaho. Leta ya nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ikabikomeje gushinjwa vyinshi, dore ko twanyarukiye mu nkambi ya Mahama ndetse tunyarukira no mu nkambi iri hano Uganda irimo abarundi ndetse no muri Kenya, ubwo badutangarizaga amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko leta y'u Burundi n'ubundi iri kugambana na leta ya Tanzania iyobowe na Samia Suluhu, perezida w'iki gihugu yasimbuye umuhisi Dr Magufuli. N'ubundi bikavugwa yuko ahangaha impunzi bashaka kuzicyura ku ngufu. Ni mu gihe leta y'u Burundi kandi ngo yatanze itegeko ko utazatanga TV ko n'ubundi amagara yabo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bitifashe neza, kubera ko bakomeza kugenda bashinjwa ko ari ibyitso ndetse ari bamaneko b'ibihugu bibanye bitumvikana n'iki gihugu. Ibi ngibi n'ubundi bikomeza kugenda ngo bibakururira inabi hagati
yabo na leta ndetse n'inzego z'ibanze. Abangaba n'ubundi batangaje ko atari ikintu gitangaje kuba bakubitwa ndetse banafungwa mu gihe bavugwa ko ngo abavuye hanze y'igihugu bose bari barahunze ubutegetsi ndetse n'urugomo rwabarizwaga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yuko ngo ari bamaneko b'ibindi bihugu baje gufasha umuhari wa Red Tabara. Nta makuru bagenda abadutangariza ndetse natwe tugenda ducukumbura mu buryo bukomeye cyane dushakashaka amakuru kugira tuyageze ku banywanyi bacu batwumviriza muhereye mu bihugu vya kure nka Canada, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu ngaha muri Afurika, ibihugu bya Ghana, ibihugu bya Egypt. Turabizi ko abarundi n'ubundi ariho baherereye, ibi bihugu biherereye abarundi benshi, ari nayo mpamvu twemeje kubagezaho amakuru utasanga ahandi aho ariho hose usibye aha honyine. Na FM ni imwe wasangaho amakuru ngaha ya politike, amakuru aba ari kuvugwa birimwo imbere ntare ya rushatsi ndetse n'ahandi usibye aha honyine dutara amakuru bikomeye cyane, tukaba dufatanya n'ubundi n'itsinda ry'abamenyesha amakuru ry'umwihariko rigenda ritugezaho amakuru akomeye cyane agenda avugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane nk'uko twabibasezeranyije, nitwarangiza aya makuru tutabarebeye ibiri ko biravugwa ngaha mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. n'ubundi naho akaba bakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko umuhari wa M23 umereye nabi igisirikare cya leta FARDC. iki gisirikare kandi murabizi ko kiri kubarizwamo ingabo z'abarundi, mu gihe kandi ingabo z'abarundi zitabajwe bikomeye cyane n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi. Bikaba bivugwa ko n'ubundi ingabo z'abarundi zirinda umukuru w'igihugu mu buryo bw'ibanga. n'ubundi nta makuru yatugezeho biri kuvuga ko abangaba n'ubundi bambaye inifomu ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo ni inifomu ya gisirikare ca FARDC, ukaba utabatandukanye nimba ari abarundi cyangwa se ari abakongomani. Bikaba bivugwa yuko rero abangaba n'ubundi bahise bongezwa mu mutwe urinda Perezida Antoine Felix Tshisekedi, abisabye mugenzi w'igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, n'ubundi mu mubano bafitanye ukomeye cyane, dore ko General Major Evariste Ndayishimiye yemereye uyu muperezida inkunga ikomeye cyane yo kwerera ingabo ndetse no kumuha ibitwaro bikomeye cyane vya gisirikare ndetse n'ibigwanisho bigiye bikomeye kugira ahangane n'uyu muhari wa M23. imigambi yose bayirimo ndetse barafatanyije nk'uko nabo ubwabo bagenda babyitangariza ku binyamakuru bigiye bitandukanye. nta makuru n'ubundi bikomeje kuvugwa ko ahangaha umuhari wa M23 ukomeje kumerera nabi, n'ubundi igisirikare ca FARDC. biravugwa ko imigwano yabaye hano mweso guhera mu gitondo nk'uko umumenyesha makuru wacu agiye bidutangariza, n'ubundi FARDC yatsinzwe ndetse isubira inyuma yirukanka. ni mu gihe FARDC n'ubundi yari kumwe n'ingabo z'abarundi, gusa ku makuru dufise nuko SADC ititabiriye iyi migwano. nta makuru turakurikirana cyane ku buryo bw'idonido tukamenya impamvu SADC ititabiriye imigwano. ese hari ikihe kibazo hagati ye na leta ya Kongo ndetse na South Africa? ni ibintu turagenda dukomeza gukurikirana, dore ko amakuru kuronka amakuru ngaha ku giseke ca FARDC ari ibintu bikomeye cyane, kuko amakuru agirwa ibanga rikomeye cyane. ni mu gihe hamenyekanye n'amakuru yuko ahangaha abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi batangiye kujya bagwa ku rugamba bakagirwa ibanga rikomeye cyane, ndetse na radio Okapi yasanzwe ibitangaza n'ibitangaze bigahita bibe ibanga rikomeye cyane. ibi ngibi byagize ingaruka ku baturage ndetse no ku miryango ifite abasirikare, hari abari mu migwano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. n'ubundi bakomeje kugenda bagaragaza ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo bwiza.com, France 24 ndetse n'ibindi binyamakuru bikunda gukorera ngaha umwuga w'ikinyamakuru hano mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. bagaragaza ko vyamenyekanaga iyo abagabo babo bagwaga hano mu migwano ibahuje n'uruhande rwa M23
2023 ariko kugeza ubu kuva leta yafata umwanzuro wo kujya ihishira amakuru n'ubundi ngo byahise biba nabi ugereranyije nuko byari bimeze kubera ko abangaba batakironka amakuru y'abagabo babo. Ayandi makuru dufise nuko n'ubundi abasirikari bafatiwe ingamba bari ngaho ku rugamba b'abarundi bakwakwa telefone. Na makuru akomeye cyane ndetse n'abasoda bagenda badutangariza bavuga yuko ibi bibabangamiye ndetse basaba nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kongera kubagirira ineza akabasubiza amatelefone kuko n'ubundi ngo bavuganaga n'imiryango yabo bakamenya uko imeze ndetse nuko vyifashe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze kumva amakuru yacu ndetse abagezweho, amakuru aba update yagiye avugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse nayo twahawe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ciao ciao.